clear tu te in zain chi bai le ve kule a thlona thil in ti sak a thlona thil in pek a thlona thil sem kan ti te hi corruption bul in tranna ani fowa thufing pakhat chuan mi sanga ipek chuan naktuk maya arila tram lenga sangman dan izir tir chuan adam chungin hausa tawang alo tia tin mi sanga pelovin sangman dan zir tir zogro ti thufing te kan nei bokani ni e mire thele noi nu zok te din hun choi kan nan chuan financial support te chom dol na te pek chu ti tur ani meu maya chu ti rual chuan chung kan poisa pek le sum sen ral na scheme te chu kan pek aten in tunun nan chung koin nang fak nan an hang chho zel tur ania chu tiang tur chuan hroi tu ten scheme mumal tak an duang tur ani bokani ram thren khata chuan an ram hroi tu ten an khwale tui mi puite an lo hau saka anin todel hlavin sangman dan zirti rai chuan ni khat latok sanga an pethin ani mai lo mo kan ram hi engtin nge I hmu vele engpo ni se tuntum kan video chuanin Guwahati High Court Aizawl Bench Mizoram Hnaruak dil thei omte kan en ho le don ani Guwahati High Court hi Marchak State Pali Assam Nagaland Mizoram le Arunachal Pradesh te introm ania Mizoram State Aizawl Bench bi ka Hnaruak dil thei te tuntuma hianin kan en ho dona posting chu Aizawl tina ani chu Hnaruak dil thei te chu pakhatna Judicial Assistant post pakhat arwaka Court Attendant post pahni arwak bokani post work te hi UR category vek ni in chumiom sia chu ST SC OBC general tana quota reserve b komlovin open unreserved category ani donani tu te point an dil thei don tinani chu lo b han en leila Judicial Assistant b khanin pay level 4 sing ni sanga le zanga tanga singa sangruk le zariat in kar an hlo dona chu LDC rank vel ani donani pay level 4 kha tin court attendant hi pay level 1 ania singkhat sang sari le zali tanga singthum sangre le zaruk in kar ania chu MTS rank vel ani donani deal tura thiamna nei ngai te han en leila Judicial Assistant deal tur chuanin graduate chin ni ngai ni any graduate to photana deal theya computer certificate kan hanti DCA te CCA te CCC kan tiang chi kha angai lem lawani pahnina chuanin court attendant sania class 8 pass chintana deal thei donani eta kan hriat tur chu class 8 pass kan hanti khanin class 8 10 le 11 chintan khana deal thei dona class 12 le achin chunglam tan apply thei don lawani kha hriat turani donani tin computer certificate kan tiang chi kha angai lo bokani age limit kumbi thli han en leila general tan kumsom pariat atanga somthum le panga inkar ni angaya STSC tan som pariat atanga somli inkar OBC kumsom pariat atanga somthum pariat inkar ni angaya tin arwalpan lo PWD tan kumsom pariat atanga somli le panga inkar ni angaya PWD bi ka khanin STSC kaini tribal PWD tan kumsom pariat atanga kumsom nga inkar thleng khanin an deal thei ani selection process an en leila Judicial Assistant bi ka khanin stage 1 le stage 2 omdona stage 1 hi written exam ani dona mark za puanga darkar ni hun exam nan kan nei dona ni question te hi MCQ objective type question ve kan nianga OMRC cha kan exam dona ni paper te chu general English te general knowledge GK kan ti te general aptitude le reasoning te an ni dona ni stage 2 wa hianin interview Viva voice kan tiang chi kham dona 23 marks pu dona ni khami interview bi khanin ti chuan an select dan tur chu written exam le personal interview mark an bel khoma ti tha te khan ni dona written exam ti tha post vacancy zat le thum zel kha personal interview an ko don ni eta hianin post pakhatarwaka mi pathum interview turin ati tha pathum khan ko don ti na ni chu ti chuan personal interview a hianin alo bera 60% mark mu angaya chumi 60% mark chu mark somni interview mark somni a khanin 12 marks vel ani donani ti chuan written le personal interview mark anbel khomanga mark musang berkha atling to mai donani total mark in angan lo mani chuanin a written na mark muzok kha select an nianga a written mark le zel alo in angani chuanin kumlama upazok kha an select donani pahnina court attendant hanen leila court attendant hi
stage 1 le stage 2 om le dona selection process a hianin stage 1 kha written exam anianga mark somnga anianga exam hun chung dar kar khat le chan ve kan nei dona ni question te hi MCQ objective type question ve kan nianga OMRC cha kan exam dona ni paper chu general English te GK general knowledge te tin general aptitude ani don ni khang paper pathum te mang khanin question aron chok dona ni stage 2 om le stage 2 hi interview via voice mark somni pu ani dona ti chuan an select dan tur chu written exam le personal interview mark ati tha te khan ni dona ni khami mark bel khom ati tha te nianga post vacancy zat let nga zel hi hemi personal interview tur hian an ko dona ni post vacancy pahni awma Mizoram interview turin ati tha som khan ko don ti na ni chu ti chuan personal interview khan kan soi tawngin 60% mark tal khamu angaya chumi omzia chu interview mark somhnia khanin 60% chu 12 marks mu angai ti na ni chu ti chuan written le personal interview mark an bel khomanga mark musang ber pahni post vacancy kha pahni arwa wang khanin top 2 khan tling don ti na ni chu tin total mark inang alom chuanin written mark muthazok kha select anianga written mark pokhan alo in angzel ni chuanin kumlama upazok senior zok kha select ani dona ni apply dan tur hanin leila application form hi online atanga apply turani dona an website chu www.ghconline.gov.in khamia khanin apply turani dona ni video description a hianin apply link direct apply link khakada kan lo enchiang don nia tin etatang hianin form kha kan fill up dona ni form fill up dan video hi rem changa ti chhuwa kan tum le don nia application fee hi ST/SC tan cheng za le somnga anianga general category tan cheng za thum ani dona ni asoi ta kang khanin naruak pahni te hi mi pakhatan dil kop thei ani don lova achan chu assistant kha graduate chin tan ani dona court attendance kha class 8 pass chin tan abigin class 8 le class 10 tan ani dona class 12 le graduate chin tan chuanin adil thei don lova chu wang chuanin khang post pahni te kha adil kop thei don lova ni hria thiam lo kan nei ni chuanin comment na lama kan lo soyanga tin naruak advertisement hi download theina link video description a hianin kada kan lo check out don nia